Horas. Selamat pagi Bapak Inang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suhur boy isi sehan amin asyamba di panurang Sokoton. Marhite renungan harian 3 sigano pari bata. Paima jalo hita hatani ne bata martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani bagal ni pangidopimu huban nami. Boydas kanami bani ujung minggu on agak nupanin kita halani pembubai rosi pangiring-iringmu bani lakanami apa pasari hulunmu nabagal tuma masih bani pandorang sogoton marhite hatamu ajari ham hanami homa masih marhapentaran hanami laho mempergunahon panorang nanilak layak kon hambu banami ase merurna pantas kanami Tuhan lahu mangisi ari-ari ni perkuluhan nami bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalo manami rapa kontomu nami amin. Bapak Inang nelongan di bagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasyam marihanan sisihan nami sokoton marhite rigapan sigano parimata sadarion hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sada aima notar surat bani buku sada raja-raja bindu tulu ayat sia nama katahun halaniai berehamma hubani jabulun muon uhurna pantas laho manggom-gom bangsa muin ase hubotoh manirang nama dear humbari nama sambor ay bitur ise mangasuk manggom-gom bangsamu na bagal on. Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus hata atape panghinduan ni Raja Salomo sangga ibere hubani sada tanggung jawab na bagal lahu manggom-gomi bangsa Israel. Umbani bueni panghinduan humbani bueni sura-sura jana humbani tawaran ni nebata humbani Raja Salomo sada duhasa na ipindoni humbani nebata aima ase ibere humbani uhur na pantas laho manggom-gom bangsa Israel ase bani panorang suguton pahara na sarupa idopak kon hita dohoma ibagas gulukta ahado nani kiat sukses bata ahado nani si horja hononta ase mertuah janah sonang uhurta mandalini gulukta saganjang nyarion totu suku-suku na parlobe na iuhal hita ibagas suhurta Bapak Inang onggadoham manjalo sada ondos-ondos laho makurjahon horja na bagal tumang anggo ongga ahado na parlubi ihap kon ham ibaga suhurmu sanggayon dos kon mabamu horja ay pangahapmu bagal tumang mahorja ay pangahapmu bagal tumang matanggung jawab ay tapi maningon ihorjahon hamdo ay totu tene rado maragu jana bahat perasaan-perasaan na adong ibagas uhurta nah sadalan hubani rigapan sigano pari bata bani panurang suguton ibagas situasi nasonay anggo Raja Salomo mangindohon uhurna pantas hubani nebata totu anggo ham anggo hitaon ahado na pindo hita asiboy sukses sorja taay asiboy ilaw hita taong jawab na bagal ay jana asiboy malas uhur jana asiboy sonang jana layur homa tanggung jawab ay ihorjahon hita das hubani ujungni totu natang sidiaran ay Bapak Inang songon Raja Salomo mangindo uhur na pantas
hubani na bata. Elanga dong binaligan si pindoon ta humbani na bata. Asibuhi hita sukses. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. On mahapeni natang si bagkelan atape anggo ibain hita ma prioritas ibagas guluta. Pantas jana patut duhita mangusihi Raja Salomo sanggah na mangindo iya ase tarhorjahon di tanggung jawab na begal na yondoskon na bata hubani aima marhite uhur na pantas. Marhite uhur na pantas seng pita sura-sura ni tumang nadas seng sura-sura ni tumang nabui iparayak tapi ase marhiteon uhur na pantas bui ia manimbangi na ija na madear pakon na ija na masambor totu ondo natang si bagalan ibagas parguluhan ta porini petongon sura-surani hurta maningon marhasil do horjata maningon diar do haganupan ihorjahon hita jana maningon marbuah do nani horjahonta bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na parlo besahali ibagas saganupan ay maningon do hapeni bui itimbangi hita na ija harosu ni bata na ija na ihagigihon na bata na totu na bui tetap manorangi uhur apa pikiranta asibui ibagas 10 tahun jupahan uhur na pantas hita jana gabi bui hita manirang na ija na masambor na ija na madiar aima anggo tetap 10 tahun ibu bayi hatani nebata ase mertua do halak na tetap mambahen nebata gabi arihani mertua do halak na tetap mambahen hatani nebata nagabe oncolan ni guluh ni jana martuah mahalak na tetap tene mangajamkon kuasa apa hidup ni hurnine bata ibagas haganupan lahuan ni ay ne bata sendiri do marhitehon ni hatani na mangajari hita sanggah tetap hita mangajamkon hidup ni hurnine bata jana tetap ibu bayi hatani nebata ase maningon hatani nebata matong-tong na mangajari hita ase tarbain hita laho makorjahon ganup tanggung jawab na yondoskon nebata hubata ase buai marhasil hita ase sukses kita jana layur ibagas malas niur hita makorjahon tanggung jawab na yondoskon ni nebata hubata sa ganjang nerion. Amin. Martonggo makita. Terima kasih may sumbah kon uhur nami hubamu Tuhan. Marhitegon ni hatamu. Ipagolpa ipasingat ham hanami. Ase ibagas parguluhan nami si ganu pari. Tetap yarusi jana ibotoh kanami ahana gabi prioritas si horjahonon nami. Rosi si pindon nami humbamu. Halaneai ajari ham hanami Tuhan saganjang nyarion. Asibui sukses, asibui marhasil horja nami, jana asibui layur. Ibagas malas niur hanai makorjaon tanggung jawab na nuloskon muin. Bereham huban nami, uhur na pantas. Asibui hanami tongon Tuhan, manimbangi harosuh ni hurmu, nagabe harosuh nami. Ibagas ganup pargulmito ni goluk nami si gano pari. Ibagas goranak muton Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama nami rapakon tonggo nami. Amin. Oras mahubat tahaganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marweekend mabata jana budari ulang lupa humani hita. Tetap mar quality time rapakon hinaholongan ni urta. Shalom.